lakhe ulibusise uhambo lami. Ngiyayikhetha inkosi enkulu unyazi lwezulu. Amen. Lo oguqile umfana wakaMemela ezweni laseBhulwa esweni sakwaMemela, kodwa ngokuhlala ngihlala leMaritzburg simenywe nje insizwa yakwaDladla yathi asiphuthume nathi sizobamba ke futhi singaphasi kwenabasho, kodwa sizocela nje nginovalo, kodwa ngoba indawo engihambile inde kakhulu ngidlule no tollgate, cela nisizwa nje ningiphe nje incwadi nje eyodwa nje ngiqede uvalo uJeremiya 1:6 sizatha uNkosi Jehova ngomntwana, ngoba siyasaba ubaba babuye basithethise mase sikhuluma, kodwa inkonzo esifica la eMlazi yasiphilisa ngoba ikhuluma ngemumva, ikubuyisele emumva la uwe khona. Awungifundela uJeremiya 1:6 ithi awunkosi Jehova, ithi bheka ngwazi ukukhuluma, ithi kodwa ngumntwana, ithi uJehova wasethi ungasho ukuthi ngumntwana, ithi uzawuya kubo bonke engikuthuma kubo, nakho konke ngikuyala ngakho, ithi bani ukushumayele. Ungesabi uso baqhubeka nkosana, qhubeka, ithi ungesabi ubuso babo, nginawe ngikusindise 19 khona lapho, 19 khona lapho, 19 khona lapho, ithi bazolwa nawe, ithi kodwa ngeke bazibawehlule ngoba mina nginawe bangikusindise finish, kusho Jehova iningi. Lensizwa lehlala phasi ikhuluma indaba enzima, insizwa ngisuke eMaritzburg. EMaritzburg khona umuzi wasenhlanhleni. Lapha enhlanhleni ufica kunabantu obaba behleli ngaphandle amaphoyisa ofika uvume kona isono bese bathwena ngoba udla lesono, hlala lapha ngaphandle ungangena ethempelini. Mina ngiyathi deya mfowethu mawukhuluma kanje kuthi ungena kanjani umuntu omithisile ethempelini oni inkosazana ngale eMaritzburg mawumithisile nje ufika uvume lapha kobaba bese baye kumshumayeli babikela umshumayeli bathi lo uthi umithisile bese athi umshumayeli akahlale ngaphandle bese uyathandazisa uthandazisa uhleli ngaphandle. Ubona udlisono nje ungasiyeki ungena ngafanele ethempelini, ungene kanjani? Ungene kanjani hlalisuthi? Ithi inkosi ilanga, ithi kuleli bandla, ithi intathu izono ezingenantethelelo, ithi umuntu wenzele izono, ithi fana nqunye esontweni, ithi aqoshwe ahambe ohlala ekhaya, ithi intathu, ithi into abangisingamlantethelelo ingoba uzenza ucabangile, ithi isono sokuqala, ithi sokugunda ikhanda. Wena ikhanda uligunde ethi ugida isikotshi nje, uyachama uzochama amakhosazana uyichama. Hayi mina islave ngisigundiswe ethi ngiphoyisa lokudlala bafowethu, ukube nje ngilona iphoyisa lokudlala angabangigundi, kodwa phela ngincengile lapha emsebenzini. Ithi umuntu ogunda ikhanda kuleli bandla akangena ethempeleni ngesabatha, mangabe eze ethempeleni uhlala ngaphandle athandaziswe kuze kufike ukuthi inhliziyo yakhe ivume ukuthi ungaligunda ikhanda bese ahamba ovuma angene emanzini abuye angene ethempeleni, wena uyangena njalo. Ithi isono sesibili, ithi isono sokubhema ugwayi, ithi umuntu obhema igwayi angazi ungena kanjani udakwensango ethempeleni, ungena kanjani udakwensango? Yona lento izoba ngithuhluphe ngoba ungena ethempeleni udakwensango. Ithi umuntu obhema ugwayi akangena ethempeleni balahlale ngaphandle makuyisabatha, enhlanhleni kumanje bahleli ngaphandle. Ithi isono sesithathu, ithi isono sokuphuza utshwala, ithi umuntu ophuza utshwala akangena ethempeleni uhlala ngaphandle. Wena uyaphuza kodwa ungenile, awufundele iphuzane nidakwe, ufunde nje ngoba njalo ngifundele iBhayibheli elisha liyabheda liswelilandise kakhulu. Ngizathi 27:25 ngathi kuJeremiya iphuzane nidakwe, funa ugxile kulelo ukuthi badakwe, funa ugxile kulelo. Sheshisani makosana, kodwa ninganaki bafweni ngesikhathi ngale Maritzburg basinisha inkonzo inabasho ngiyayisaba, basinisha inkonzo bobaba bavele bathi hayi amabili amathathu khona umsebenzi omkhulu osaza kwenziwa. Yasho njalo inkosi ilanga yathi khona isikhathi esizofika la kophela khona abadotshwa basezulwini, ithi kohlala abantu enkundleni zabadotshwa, ithi masehle lo bantu bothi inkonzo abemfishane ngoba khona umsebenzi omkhulu osazokwenziwa, ithi bantu abambobesha imali uthando asambe shaya iphuzana indaba, ithi uyakuthi kubo
kusho Jehova mabantu uthini 1 uThixo Israel asambe uthi ke kubona uphuzani bese nadakwa xila kulelo liphinde lelo iphuzani bese nadakwa nidakwe hamba ke nihlanze bese niyahlanza niwe ngabusavuka injalo bafethu indaba kaShembe uShembe uNkulunkulu kodwa into efunakala abafethu bakuyisabatha akuthina sonke nje benabashu esokhuluma ngoNesifasi mina ngazi ngaseke isikole ngawutholanga ngoNesifasi kodwa uShembe uNkulunkulu bangeso sijawu eNesifasi ngoba futhi khona abantu lethempeleni abasebenzi kuphela 10 years umuntu enikela ebika na 14 ebika nasethempeleni etela umsebenzi akawutholi manje mangizoqhosha ngomsebenzi ngiyamlimaza usaphuma esontweni ngiyengiphatheka nje mase qhosha ngoNesifasi ngithi awushuthi nangangakholiwe hayi bafethu asikhulumeni ngomthetho kaShembe iwona umthetho ophilisa umuntu umthetho 7:1 Roma nesiqolele bafethu sambe kakhulu siwe sakhokha nemali enkulu ku toll gate bube uba kanye 250 rand angithi ukukhuluma kancane Roma 7:1 sathi inyama mfowethu wena niphethe inkonzo awuphinde mfowethu ukhulumela ku ithanazi nibazalwane ithi thina sikhuluma nabantu abazi umthetho ukuthi ke umuntu ubuso umthetho ngesikhathi sokuphila kwakhe 12 kona lapho nkosana ithi njalo umthetho ingcwele ithi umyalo inkanyiso mase umthetho ulungile kulungile nkosana sathi sidla inyama nje sivala unyaka nensizwa kukhuluma enye insizwa mfowethu esamanda kuganwa inansi wehlaza ithi lensizwa ngicela ukubuza insizwa zezulu ngiyithandile lenkonzo yakho ishayayo ithi ngicela ukubuza umbuzo wodwa ithi mangase kwenzeke uhambe yokhethe eplane ukhethe inkosazana usine naye inkosazana uthi masufike ekhakini ufite inkosazana yikho ithi yokwenza njani ithi yovumani ukuthi ayifake nansi wehlaza umkakho ungayitholanga wena zathi insizwa yathenye insizwa hayi phela ihlazo lomkakho elakho fanele ulifihle yasisho lensizwa yathi hayi ukuthi uvobe wena ikona usho kanje ngase ngiyathula ngifuna ukuzwa nje ukuthi kuzothiwani lathi maqhubeka udaba kwase kusukuma enye insizwa yathi bafowethu yathi mina uShembe 1 ngiyamsaba yanje ngisaba uShembe nje umuntu ongamsaba uShembe ngiyamsaba yathi ngeke ngihlale nomuntu okwazi ukungibathi nathi waShembe ngesabatha engasayona inkosazana ngenxa ukuthi khona into abayiphuzayo nabageza ngazo mebezohlolwa kunjalo bafethu fasikhulume njengoba injalo hayibo manje inkosazana isilimela iphume ungasathi zalomkhokheli safika kwelinye ithempeli siyafika sayibona inkosazana seyaphuma inkonzo sibona inkosazana sabona idolo sathi ayintombi phela ke le ligcwele idolo lentombi lagcwala idolo lentombi sathi intombi sabuza elinye ikhehla babe haba lenkosazana ikhawoni ngaba wathi lo baba ayibuzani nangu uhlale khomba uhlalo wenabasho ngisho kwena hlala wakhomba uhlalo sathi masifika kuhlalo sathi sihlale intombi yakabani wasethi usihlalo wathi hayi nina ngeke nilunge nina phela nama security nina ngeke le ihlula umnganami othisha ngibekele umunye umnganami onjiniyela nina nama security hayi makhosana sakathi ningagana abantu ngothando ningaganeli indlala manigana nje ganela uthando ingakho namhlanje ubona izalukwazi isahlele emendweni nina nigana niyabuya nje niganela indlala niganela necontent ukuthi ukhethe othisha wakhetha umunye wakhetha wakhipha ngisho laptop yaphula yasiyamshiya imithi kumanje ngizanye inhlanhla uthi isabatha hayi mfowethu inja wengeke ubhombela athi umthandazo wokuvuka athi muhamba uthetha bathi isimo sobunja bese mina ngishintshe inja mina ngwangapha eBhulu nongiqolele ngenhlanhla ngizalwa induna ithi lensizwa lengane le futhi sazo esikoleni ngeyikhethwa ama security sase siyathula sibhamu ukuhamba ke sibe baningi into eshayile namhlanje abanye bahambile baya lapha oshaya khona uthando bese ofika ngetekisi nje emshumayeli manje thina ke asithanda ukuyokalela inkonzo ngesikalela inkonzo thina funda uthasolo nika 2-3 noma 3-2 ukuyala kweni ngoba uyivulile ithi ukuyala kweni ithi angayi ngokukhohlisa nangamanyala nangobuqili lokho kepha lo sivunyelwa uThixo
ithi thina sitshayiswa ivangeli njalo sakushumayela singenzi bekuhle kubantu senze kube kuhle kuThixo oningi inhliziyo zethu. Ithi nani niyazi ithi thi ngeke ngisuke eMaritzburg ngizotoboza iphinde lapho asisanga ngezi lokutoboza nakanye ithi ngoba thina asisanga nangezi lokutoboza nakanye. Nani niyazi asisanga nangecebo lokufisa uThixo fast finish. Ithi lensizwa lengane futhi sazoya esikoleni ngeke idlala ama security sesiyayibona ingane ngonyaka olendelayo naye lapha esipayi phusha amatroli asithola ngaso sikole sase siyahlangana nje uyisabatha sasiyothenga ikhokhi besaphuza ikhokhi kodwa sesiphuza iFanta. Sithe masiyothenga ikhokhi sificimela ngasethilini sase siyayiqonda sathi wena safika ethempeleni lakho sathi kukhona insizwa la kuthina yayifisa ukuvusa umuzi kayise kodwa usihlalo wakho enabashu wathi ngeke thina ngoba sama security makwenzeka dadewethu ungawuthola umendo ungayitholi nansuka umendo wakho obuza kuyena ngisho kwayena sihlalo kwathi kuyisabatha ngisebenza nje ngiyiphosa lokudlala nje isabatha ngiyasebenza idlula nengunguluza ngesabathi yola nengunguluza namhlanje ungayibona amathanga lawa atshebezela ngathi ubulongo oplastic kuphelile ubukhosazana wathi uhlala isifanele thina usiyashintsha usethi wensizwa ngoba nifike nizobheka into ethempeleni lethu sasuka sakwena intempele umakhelwane insizwa esasama nazo zathatha into ethele ufoko lo tempele zathi ngesiphinde sekuwena sihlalo hlalwe yekani mfethu kusandamana kushembe siyalingana. Amen. Noma mfethu noma ngawuthisha noma ngawunjiniyela kodwa into ebamba umuzi inhliziyo nothando kuphela hayi imali. Inkosi ibusizi layo. Amen.